yathi ngicela nini ukufuna namhla solokusile yabo awusabambi incingo awusatholakali emina lapha egedeni lakho ubhala uthi caphela tinja kunje tinja la phela mina ngiyalakha ukude tinja letinja bokhuluma ngato la phela level 3 we stress level 3 we stress imphawu yakhe ba hayi Gedlembane senga kwabantu stress wena akusi stress Gedlembane nono uyabaleka uthusa labantu balamphakathini lana labantu balamphakathini yathi uthi ngiteleni mina la ngisebenza emhlangano namhla ekseni bakhala ngeke lemhlangano Yestokfela hayi wena yo bathini ingoba yathi na uthi bathi wena bakunika imali yokuthi ngene imali la kuwe ubabambelele imali kuze nakuphela umnyaka bashare phela kwavuma wena lapha kwakini kadani thotha lapha babaningi bantu lapha Gedlembane bangilingilani ngilambe mina kunemali la nakusuka lapha kusuka la majita lapha athi kwafaka imali kuwe kuthi makuphela umnyaka ndawuthenga inkomo nislaheni yonse awusabambi incingo yo phela batshele uthi dlala bedlala akwahambi nje ngoba bekuhleliwe akabi nje ngoba kuhleliwe ingalanda imali bengena kuwe ebabe kuyalanjwa phela nami hayi kuthi nemali ingonakalele ngazi ukuthi nami ngidlele imali ungathi bekuthi into le bengicabanga ukuthi itawubalance le mali bengithelile nami athi lomfana phela lomfana lomholeli lapha wamithisa lomntwana nami bengitshela ukuthi nami nakangithi kungibalansisa nyalo manje sawutekatha inganekwane uthi lelithole angathi ngithandanyana bo anti bakhuluma nje ya next week sekulukhona wena ifake nyalo ngeke ngibalansisa ngaStokfela ngabala nganomntwana mina kanti lento itawushaya script quite exactly akukhulunywa ngamdlovu namdlovu yadlala Ngumdlovu lo chairman wale Yestokfeleni phela ngimtshela ukuthi ngidakuwa yithi hayi wena baba Mdlovu baba Mdlovu ngiyamthola Gedlembane ngiyamthola baba ngiyamthola nginala ngiko phela ngimtshela ukho ini ngophela ngilana mase ngithi mangithi nje mina ngiyamthola Gedlembane mase ngithi awukho ndathi bese ngisho kubani la oh ngophela lo mina ngisho ngiyakubona ngibala njulana wena oh wena ngibona mawuzosona angithi awukho ndathi awukho njani kanti la baba Mdlovu ngiyamthola la Gedlembane unetitori nje wabo usho vele ana ngakhuluma naye ezoza ngonikela icingo bapala papa msaka sathana ya uthi manje uthi ngonikela icingo uyakhuluma naye noma ufuna ukukhuluma naye baba uthi ucela kungakhulumi yena ngimbude ekuthini ekusebathi ile mali wathi 2.6 umhlabathi 2.6 umuntu Gedlembane ekusebathi iple mali umhlaba lo Gedlembane manje ekusebathi ngoba uthi iple mali ya first class witnesses yes Gedlembane unani kuse yes oh no Gedlembane unani ekusebathi LCM lost common material toys yes Gedlembane unani kuse hello ngisazama kumlalela baba ngimuvothi uthini ngimbuta kona uthi ile mali ekusebathi ile mali Gedlembane bebamgibethe isitulo esihlahleni kanti le reverse pass into okhuluma ngayo kuse ngathuka nami vele sebamletha hello Mdlovu ngimuva mlo uthi thina ngathi bekhuluma ngathi uthi ayiletha nini usebatha ngoba uthi ayiletha nini le mali ngithulungana wakhawonto tovyana oh mahwabaywa Gedlembane unani kuse Gedlembane bafuna le mali la Mdlovu yathi ngimthola ukuthi ukhuluma ngana mani ngiva ngathi ulahlekelwa ingqondo ngeke kumane ngishayele basa psychiatric center bamlanzi Gedlembane unani nikuse wendani usona wendani manje ngikushela basa psychiatric center bakulanzi hayi phela bathi bamlanzi impapa labantu yena akumebe la awubona sidlala dribbling wizard la phela lokhu labakuphela lokhu ufanepho baba buyise lo ngifuna labantu babone imbawu dami bathi asiyekele lento sekusangela manje yona ngizobabhedela vele angithi ndakuthola kunye kwenxusa lapha sithi hawu awukhuluma ngathi ukuthi hami bese ngiyagaya ngoba le mali beyisethi ngase yamgayela kubato sinababona bathi ayisekulele incwadi kanti siyathi ukuthi lakake kukhokha Mbamba bosatha ishayela bengishayela bona nje njalo udawulisalana kwelijala kule ngiyaphila mina ngiyaphila bakufaka mbamba lengekhasi bathi umuntu ophila ngophela kachazi ngathi uyaphila ephila mina akaphila bathi hayi kulimele kakhulu mina ngangena